Selam i pozdrav. Dobrodošli svi na kanal Edina ASMR. Posebna dobrodošlica novim pretplatnicima. Bilo vas je dosta ovih posljednjih par dana i mogu reći da mi je drago da ste tu i da pratite i volite ono što vidite na ovom kanalu. Sa večerašnjim videom odlučila sam da snimim nešto što može biti zanimljivo, a što je svima poznato iz našeg svakodnevnog života, a to je ono čuveno u Bosni i Hercegovini, a sigurna sam i u zemljama okruženja. Kupite nešto lijepo spakovano, upakovano, čvrsto, iskoristite sadržaj, a to u čemu je bilo upakovano zadržite, iskoristite za nešto drugo. Ja ovdje imam jednu lijepu metalnu kutiju zlatne boje u kojoj je originalno bila baklava kupljena u Turskoj, u Istanbulu. Kada se baklava potrošila, pojela, bilo je baš šteta da se ta kutija baci, pa je ona iskorištena za nešto sasvim drugo. Ja sam je iskoristila da u nju stavim ove neke sitnice koje mi je bilo žao da bacim, od kojih nemam neke velike koristi, ali eto, neka stoji, pa ako ništa drugo nekad će i biti lijepo pogledati, vidjeti ponovo. I eto, došlo je vrijeme za to. Ja ću vam rado pokazati šta ima u toj kutiji. Meni je bilo zanimljivo danas kada sam to pronašla, pa mislim da bi moglo i vama da bude zanimljivo. Ima tu dosta nekih malih predmeta, sitnica. Ono što je prvo bilo pri vrhu jeste ovo šarenilo. Šarenilo zvano razglednica. Jedna lijepa cvjetna razglednica koja je kupljena i očigledno nije poslana. Unutra je bijeli papir, prazan, ništa nije napisano. Sljedeće što je bilo unutra, što jeste unutra, u stvari jeste ova važna knjižica. Naravno stara, poništena. Ovi krugići nam tu govore da ovaj pasoš više ne važi, ali gdje sa njim, ako ne u neki ćošak, u neku kuticu i negdje tako da stoji, pa dok neko negdje ne baci. Sljedeće što je unutra, imamo dosta ovih manjih kutica za nakit. Imamo 1, 2, 3, 4. Istog su sve oblika. Imamo 3 pravougalovnog oblika, malo veće i jednu malo manju. Prva od tih kutica je maslanaste boje. Njoj fali ova tu mašnica koja obično bude na svim, ne mora naći na svim, ali na većini ovih ovako kutica. Unutra je ovo lijepo posloženo nakit, naušnice. Imamo ove kao biserne, pa imamo ove crvene i imamo ove neke kao i tu je neki biser. Sljedeća kutica je smeđe boje. Ona ima svoju mašnicu, a mašnica na sebi ima, po sebi ima ovu lijepu zlatnu srca. Ona je prazna. U stvari i nije prazna, u njoj su samo 2 spajalice.
nešto osjetim težinu i vjerovali ili ne, u ovoj kutijici je USB stick. Eto, i on našao svoje mjesto da bude negdje pohranjen. Ne znam šta ima na njemu, možda kasnije provjeriti. Tu je još jedna četvrta kutijica za nakit. Ovako, lijepa baš. I u njoj nešto ima. Da, imamo i tu neke predmete. Ovo je, čini mi se, jedna tanka srebrna narukvica koja nije nošena i koja bi trebala čišćenje. To bi se moglo uraditi i izgledala bi baš lijepo na ruci. Sljedeće što imamo unutra je ovaj magnet sa motivima Maja ili Inka ili ne znam, sadašnji Meksiko. I tu piše Chichen Itza, Meksiko. Eto, može se negdje staviti pa da ukrašava negdje neki frižider možda. Sljedeće što imamo jeste ova mašnica roza sa lijepim srcem srebrne boje unutra. I to je išlo na ruku na nekoj svadbi. A, baš lijepo izgleda. Sada imamo jedan meni jako lijep predmet. Dosta vas će to prepoznati šta je, a to je tespih. Tespih znači predmet sa ove 33 kuglice koji se koristi u namazu, odnosno u molitvi, u džamijama ili u kućama. Jako je lijepo napravljen, ima ovaj ukras, ima lijepu boju. Imamo ovdje ove razdjelnike koji razdvajaju po 11 kuglica. Sljedeće što imamo, ovo je ukras koji je došao na nekoj haljini. Pozadi ima ovu pripadaču bašliju i to se ovako zakači na košulju ili na haljinu i bude ukras. Imamo zelenu, sivu i narančastu boju. Tu. Sad, nešto što sam ja bila sretna da pronađem i što mi je nešto najdraže, a to je ova hemijska olovka. I ovo je poklon sa neke ekskurzije. I ovdje piše I love San Marino. Ovo je iz San Marina. Olovka je stvarno lijepa, zlatne boje, svjetlucava je. I možda bih trebala da vidim je li crna ili plava. Ovdje imam jednu podsjetnicu, ako mogu tako reći. Nekad je kupljen sat u ovoj prodavnici Heta i oni su to stavili sa satom kojeg su poslali. A ja ću iskoristiti sada da vidim da li je ova hemijska olovka sa plavom ili crnom tintom. Evo ga, napisali smo
zanimljivo nešto. Ne bih očekivala da i kaščica može biti suvenir. Ovdje imamo jednu sliku. Piše Verona. Tu je jedna djevojka, tamo u pozadini je balkon. Pa pretpostavljam da je ovo možda Julija. Evo, ova kaščica je došla na ovom postolju. Ovo je ona kao paršunasti neki materijal. Jako lijep. Ja volim ovaj zvuk. Evo, radit ćemo. Nadam se da mi neće ispasti. Ako mogne. Ako ne, ostavit ćemo radi neko da... Evo ga, uspjela sam. I to ovako izgleda. Ima čak i ovu zaštitu. Eto ga. Ono što još ima, tu je još neki papirić da vidimo šta na njemu piše. A little card to say a big thank you. Ovo je vjerovatno nešto naručeno sa interneta, pa su oni ovo stavili kao znak zahvalnosti za naručeno. Jako lijep gest. Imamo jedno lijepo crveno srce. I zadnje što se nalazi tu su neiskorištene jednokratne rukavice. Ovo se vjerovatno nekad kupila farba za kosu i ove rukavice se nisu iskoristile. Eto, svakakvih nekih sitnica je tu. Evo, ovo je bilo stvarno šteta da se baci kada se moglo iskoristiti za ovako nešto nepotrebno, ali ipak što nam je bilo žao da se baci. Ostavit ću ovo po strani, a uzeti još jednu kuticu da vidimo šta je u njoj. Ovo je kartonska kutica i da vidimo šta sam stavila u njoj. Ovdje se osjeti neki miris, jak miris. I da vidimo šta je tu. Tu je, kao što vidite, kantarionovo ulje. Bočica je puna. Kupilo se i ostavilo da stoji. Sad, ovdje imamo nešto što sam ja također kupila i jednostavno ga zabacila. Pogledajte kako je lijepa ova bočica. Ovo piše bosančica Sweet Rose. Ovo je kao miris, uljani miris. Djevojka iz Bugojna se bavi, ako mogu reći, proizvodnjom ovog mirisa. Ja sam to kupila i da isprobamo. Jako lijepo miriše. Ako ste malo nostalgični, ako se sjećate nekad kada ste išli kod svojih nena ili baka, pa je njihova posteljina mirisala na možda neki sapun od ruže koji su one stavile u posteljinu da miriše. Ovo je taj miris. Znači, zove se bosančica i ovo je miris ruže. Jako je lijepa i bočica, a i same miris. Ovdje još imamo nekih bočica. Ovo je očigledno bila kutica u koju sam pohranila ova neka ulja, nešto. Ovdje imamo
esencijalno ulje. Ovo bi mogao biti ulje čajevca. To je čini mi se ovo da sam kupila kataloška prodaje Farmasi. I ovo je također bočica puna. Znači nisam ni to trošila, a kupila sam. Još jedna u nizu bočica. A ova je bočica predivna. Ne znam koliko se tu može vidjeti, ali iz moje perspektive indigo plava boja bočice. Divno. A radi se o organskom arganovom ulju. I ova bočica je puna, znači ni ovo se nije trošilo. Kupilo se i jednostavno ostavilo da stoji. Zaista ne znam ni za šta ovo bi moglo da se koristi. Imamo tu neku kuticu, lijepu kremu. Turkizna fina boja poklopca. A da vidimo krema. Ovo je neki gel za masažu ili tako nešto. Miris mentola. Sad imamo jednu klasičnu vrećicu. I u njoj ovako. Vidjet ćete. Ovdje imamo elastični konac. Pogledajte kako se ovo lijepo presijava. Kada svadim ovo sljedeće što ću uzeti, povezat ćete zašto je tu elastični konac. Ovo su perlice za